Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, Nala Agustin le tlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. ANC mono Gauteng ga ya rebola tshwetso ya yona e malebana le conference ya sedika sa Ekurhuleni. Bakgweetsi ba shakgaditswe ke go okediwa ga tlhwatlhwa ya lookwane. Mo metshamekong ya kgwele ya dinao, mokatisi wa Bafana o ikaegile ka maitemogelo a metshameko e e fetileng ya go kwalifaela sejana sa lefatshe. Madume ga a fele, ANC ka setlhole bega ka ga tshwetso ya yona e tserweng ya dipholo tseo di neng di sa begwa tsa conference ya sedika sa Ekurhuleni gompieno. Seno se kaya gore maloko a lekoko a ka se itse gore ke mang monnasetilo wa lekoko kwa sedikeng seo, go akaretsa le motlatsi wa gagwe le motlatsa mokwaledi. Kopano ya khuduthamaga ya ANC mono Gauteng go akaretsa le komiti ya bosetšhaba e samaganang le ntlha ya conference ya sedika sa Ekurhuleni ga ya nna le maungo. Kantoro ya porofense e tlhagisitse merero ya gore makala a mangwe a na le dikgwetlho tseo di tshwanang le tsa makala a le marataro kwa sedikeng sa Ekurhuleni. Mokwaledi wa ANC mono Gauteng Jacob Khawe a re batsamaisi ba ANC mono Gauteng le komiti ya bosetšhaba ba tlile go kopana gape ka mosothapama go sekaseka ntlha eno go ya pele. Kgante jaana re go boditse gore wa akanya gore go ne go le maleba gore ANC kwa Ekurhuleni e bege dipholo go santse go na le tseo di saletseng kwa morago, mme jaaka gale o rometse ditsibogo tsa gago. Itiseng Tau Itiseng a re seno ke phoso, mme se ka baka dikgotlhang gareng ga baeteledipele ba lekoko. Ramogale Olga Sebogo a re ba ka bo ba letile dipholo tse di saletseng kwa morago. Semakaleng Senganga Seganego a re seno ga se matshwanedi ka ntlha ya gore ba itse sentle gore ba na le seabe mo ditiragalong tsa bonweenwee. Dineo Medupi a re ba ne ba sa tshwanela go dira jalo, a re ba supetsa setšhaba makoa a bone. Sale Letlape mo Twitter a re ba ka bo ba letile, a re seno se supa makoa mo botsamaising. Michael Morobane mo Twitter le ene o dumalana le ba bangwe ka gore ba ka bo ba letile gore go wediwe pele. Re lebogela ke monokeng ya gago ka gale, motho ke motho ka batho ba bangwe. Madume ka mo kgasong, ke nagana re ANC e dira phoso ga e ntsha maina e se diboutu di fele, so ntho e ba irang e tlo aroganya lekoko la ANC ga ba emele diboutu di fele pele e be le kgonang ba ntsha maina. Ke Khoni mo Rustenburg Northwest. ANC dirile phoso ba ka ba letile di-vote tsotlhe di felelle ya nna go ba ntshang dipoelo tsa di-vote tsotlhe gore go diragetseng go winne bomang. Nya ba dirile phoso e tona tota, a ba amogela gore ba dirile phoso, ba kopela maitshwarelo go nne le peace le kutlwano ka mogare a mokgatlho. Ke a leboga. Moeledi wa balatofadiwa Advocate Malesela Tefo mo bega gore paki e tlile go rebola bosupi ba gore Senzo Meiwa o thuntshitswe ka phoso ke lekgarebe la gagwe la pele Kelly Khumalo. Tefo o buelela banna ba le bane bao balatofadiwang ka polao ya ga Meiwa kwa legaeng la ga Khumalo kwa Vosloorus. Ka nako ya go botsolotswa ga paki ya puso e leng Sersanta Thabo Mosia, Tefo o boleletse kgotlatshekelo gore dipaki di tlile go rebola bosupi ba gore Kelly Khumalo o bolaile Meiwa ka go mo thuntsha ka sethunya sa revolver sa ga Longe Twala. Twala ke mongwe wa batho ba le supa bao ba neng ba le kwa ntlong eo ka letsatsi leo Meiwa a bolaetsweng kwa go yona. Tefo o ganeditse gape le bosupi ba puso ka gore Meiwa o tlhokafetse pele a isiwa kwa bookelong. Tefo o latofaditse Mosia ka go nna matlhajana le gore ga se paki e tshepagalang. I put it to you, Mr. Mosia, that witness, not just witness, eyewitness, will testify that Senzo Robert Meiwa was allegedly shot by a non-Tlanda Kelly Khumalo by mistake, as it's alleged.
Do you have a respond? No respond in that, my lord. Madume ga a fele baagi bao ba shakgetseng bao ba neng ba le mo lenaaneng la go aga matlo kwa karolong ya lefatshe kwa motseng wa Makotopong gaufi le Polokwane kwa Limpopo ba batla tlhaloso morago ga gore matlo a bona a sengwe kwa ntle ga kitso ya bona. Ditlankana tsa go supa gore mong wa lefatshe leo ke mang di ka ya faelela moagi wa poraefete. Baagi ba reboletswe tetla ya go nna kwa lefelong leo ke kgosi ya selegae. Matlo a baagi bano a sentswe mme ba ne ba sena kitso ya seno ba simolotse go aga mo polaseng eno ba filwe tetla go nna mo lefatsheng ke ntlo ya kgosi. Moagi yono a re o dirisitse madi a neng a bolokile go aga ntlo jaanong ke mongwe wa baagi ba itemogetseng ditatlhegelo. E kuja botlhoko ka baka la gore nna ke senyageletswe ne ka mokgo a ke tsebe gore ke tlo hwetša kae dikarabo goba ditshenyagelo tša ke tlo di hwetša go tšwa go mang. So e kuja botlhoko taba mohuto ka baka la gore dilo tše sale di diraga ka difao tša May, and even today I can tell you gore a gona ntho ke e hwetšago from anyone. Baeteledipele ba kwa teng ba re ba lemogile go le tshari gore polasa e ka fa tlase ga taolo ya mongwe mme title deed e ka fa tlase ga leina la gagwe e seng kwa kgotsing. A wena ke rile ke le ko mošomong ke kwa ba mfounela gore no ba thuba ka mo di-newsstand tša kamo, and then ke founela mabitsela le mootane ke re no go and check o diregang ka ko kwa ba re ba thuba, and then ge ba fitlha ba kera le gore o na le court order ye e fišwileng gore no ba santse ba thube akere. So we were surprised gore why ba sanke batla gore rena ba re engage goba batla go mabitsela goba ba ya go mošato wa digale ka ge re tshwere pampiri ya bona. Kgosi ya kwa teng Malesela Dikgale le ene a re o gakgamaditswe ke tiragalo eno. Katlegonyoni, SABC News, Makotopong, Limpopo. Mokhuduthamaga wa lefapha la dipalangwa kwa Free State William Bulwane a re go tlhokega diranta di le dibilione tebang le go baakanya ditsela tseo di senyegileng kwa porofenseng eo. O ikuetse go ditlamo tsa poraefete go tshwaragana le puso tebang le go baakanya mesima ya mo mebileng. Bulwane o buile seno ka nako ya leeto la gagwe go sekaseka maemo a ditsela kwa Free State. A re lefapha la gagwe le tshwenngwa ke dikotsi tseo di tswelelang go oketsega tsa dijanaga tseo di bakiwang ke mesima ya mo mebileng. Ho behelletswe diranta tse dimilione tse 60 ka thoko ho lokisa mmila o pakeng tsa Hoopstad le Bloemhof. Persente tse 60 tsa mmila ona wa P214 di phethetswe. Ho sa le jwalo, mmila wa R30 pakeng tsa Allan Ridge le Bothaville o tsejwa ka dikotsi. Ho bile le kotsi tse fetang 20 mmileng ona selemong sena fela. Ha hlokahala batho ba 23. Ne re shebile gore ke tsela re ka ilukisang ka pele wana a se le kilometara ke di kilometara tse ka ba ke di metara tse ka ba 500 ke tsela e nyane ka o fetisa se re tshwantseng re lokise, and then ra ba ra fumana le raporoto ya teng gore re ka lokisa jwang di 500 metara eo. Ba ka taolong ba re makoloi a maholo a kang dilori ke ona a ba ka ntshenyo ya mebila. Aware that farming equipment and machinery are transported now on this route, and we are also aware that the trucks, everybody mining, everybody is now using this road. It's very heavy for this road. Bakganni le dihwai ba re mebila e tletseng mekoti e ba jella tjhelete ka lebaka la makoloi a senyehang. It's bad because you need the roads to get your crops, everything to town. Your people have to get to town, and the state of those roads, you can't get anything to town. It's like especially thing I go fit site in Lemu. Kore o tsama stara ga o riela ka bo ma 60. And a 60 a big speed sense se le fena go di mayo. So we sermaka go litsa batho a holo fe. Bulwane o re ra kontraka o tlile o qalella tshebetso ya tukiso ya karolo e salletseng ya mmila wa P214 ka kgwedi ya Lwetse. Konelo le Kgafola. Ditaba tsa SABC Hoopstad. Tla re tswelele pele ka kgaso ya dikgang. Mokgatlho wa di-taxi wa National Taxi Alliance o shakgaditswe ke go okediwa ga tlhwatlhwa ya lookwane. Mokgatlho wa re seno se tlile go baya kgatelelo mo malokong a yona mme ba tlile go retelelwa ke go duelela dijanaga tsa bona kgwedi le kgwedi. Le fa go ntse jalo, mokgatlho wa Santaco wa re o tshwenngwa ke tuelo e kwa godimo thata ya lookwane. Mekgatlho ka bobedi e tlhomamisitse gore e tlile go oketsa tuelo ya di-taxi mo dibekeng di le mmalwa tse di tlang.
Industry ya ditekisi ke nngwe ya madirelo a magolo ao a nang le seabe mo ikonoming ya Afrika Borwa. Batho ba le dimilione segolo thata badiri ba ikaegile mo industryng eno go fitlha kwa mafelong a farologaneng. Fela jaanong ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa lookwane mo nageng, bodirelo jono bo mo kgatelelong e kgolo. Bapalami ba tlile go utlwa manokonoko a ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa lookwane. Mokgatlo wa ditekisi e leng National Taxi Alliance NTA wa re tlhatloso ya tlhwatlhwa ya lookwane ga e amogelesege ebile e supa sentle gore puso ga e kgatelele baagi ba yone. Ke tiro ya puso gore e thuse bapagami o banga ba yona badudi ba yona gore ba pagame ka gore badudi ba ga ba tshwana gore ba duele tšhelete e go godimo go feta diperesente tse 10 ka senyesemane go thwe from disposable income in 10% ka gale ba duela 60% go ya godimo mo letsenong la bona. Unfortunately, we have nowhere else to go to get some reimbursements or some kind of boost up. We are presently experiencing very high volumes of repossessions of vehicles, and some operators are going bankrupt. Gape NTA e totobaditse gore e akanya go tlhatlosa ditlhwatlhwa tsa dipalangwa tsa botlhe. Ga re batle gore re ise tlhwatlhwa e go godimo mme fela ga gona se sentse re ka se dirang ka gonne puso ke e phutile matsogo le tla re inela matsogo mo etseng ba ga bo rona re tlile go isa tlhwatlhwa ya di-taxi kwa godimo mme seo re sa tlile go se hatla e tla ka morago ga foo ra be re dira pego ya gore e tlile go ya godimo ka bokae. We are very concerned about the increase of fuel. Unfortunately, commuters at the moment needs to expect some high volumes of increases, though we will consider, our communities as they come from disadvantaged areas. Jaaka badiri ba dipalangwa tsa botlhe ba ipakanyetsa dinako tse di thata, Automobile Association ya re manokonoko a nnete gate go utlwiwa ka bonako. The bigger impact of the fuel increases will be felt over a period of time as goods become a little bit more expensive, and the cumulative effect of increases to various prices will certainly hurt everybody. Re sa le foo, moitsanape wa ikonomi ya tsa dipalangwa o tsibositse gore puso e tlile go lepana le dikgwetlho tse dikgolo go ka baka ditiro le go godisa ikonomi jaaka lefapha la dipalangwa tsa botlhe le kgaratlha. Re sa le foo, bakgweetsi kwa Northwest ba shakgaditswe ke go okediwa ga tlhwatlhwa ya lookwane. Bangwe ba bona ba re seno se tlile go ama dikgwebo tsa bona ka mokgwa o sa itumediseng. Tlhwatlhwa ya petrole e oketsegile ka diranta di le 2.43 litara, diesele ka ranta le disente di le 10 litara, fa parafene e tlhatlogile ka ranta le disente di le 56 litara. Go ne go tlhanasela mo diteišeneng tsa lookwane mono Vryburg. Bontsi jwa bakgweetsi ba ne ba tshela lookwane mo dijanageng tsa bona pele tlhwatlhwa ya lona e tlhatlhoga. Bangwe ba bakgweetsi ba ne ba tshotse medutwana ya tlaleletso go tshela lookwane. Bangwe ba batla gore puso e tle ka maano a go fokotsa tlhwatlhwa ya lookwane. But it's not right to put it 50 cents down and 2 rand up. It is not right. Like no tlo tshela ne koli ya ka e mo reserveng. So ha ke tla go tshela no e tlo ntse 2000 and then 2000 ta go e tshela. Ke tle go dirisa on a single trip. We can't go on like this. It's petrol, it's the food, everything is just going up and up. Mokgatlo wa bora ditekesi wa Santako mo sedikeng sa Dr. Rutsigo mo Tsemompati wa re go oketsa sebaka sa madi a namolo mo lokwaneng ga go thusi ka sepe. Mokgatlo ono wa ditekesi wa re o moketsa go nya gore a ke ba tlhatlose madi a dipalangwa kana nya. Ha re re ba tlhatlhosetsa re ka ba tlhatlhosetsa ka bokae go tokofatsa le rona mo go rona ba leng gore ra bona gore re pateletsa ke go ba isa go ditirong. Khabagare South African National Small Bus Operators Council mo Northwest wa re puso e tlhoka go fetola dikontraka tsa ga jaana tsa go rwalela bana kwa dikolong gore di tsamaisana le phetogo ya tlhwatlhwa ya lookwane. Dikontraka tseo ga di itlhelele ditlhokego tse e leng gore re bona ditlhwatlhwa di tlhatlhoga ka teng, so re ikuela mo pusong ya rona gore ba tshwanetse gore ba ire sengwe ka lebaka la gore ditlhwatlhwa tse di ile go godimo thata. Lefapha la matlole la re le okeditse nako ya go fokotsa tlhwatlhwa ya lookwane ka ranta disente di le 50 litara go fitlha mo kgweding e tlang.
Zebulon Maine, SABC News, Vryburg. Bapagami ba setlamo sa diphofo sa Com-Air ba tlogetse ba gaeletswe kwa maemafofane. Seno ke morago ga gore ditlamo tsa diphofo tsa Kulula le British Airways di sekege maeto a tsona. Bapagami ba laetswe go ka dira dithulaganyo tse dingwe. Setheo se rebotse pegelo maabane bosigo se kaya gore maeto otlhe a sekegilwe go fitlha se nna le matlole a tlaleletso. Badirisi ba ba shakgetseng ba tlhotse ba thologetse kwa Com-Air go ya go lopa thuso ya go ya kwa mafelong a bone. Ditlamo tsa diphofo tsa Kulula le British Airways di begile fa di tla busetsa bapalami madi a ditekete tsa bona mo nakong e sa fediseng pelo le gore ga jaana ba dire dithulaganyo le ditlamo tse dingwe tsa diphofo. Se ke morago ga go emisiwa nakwana ga ditlamo ka ntlha ya dikgwetlho tsa go bo di sena matlole. Bapalami bangwe ba ne ba re ba itsisitswe fa ba goroga kwa boemelafofaneng gore ba tshwanetse go loga maano. Ba bangwe ba ngongorega ka gore tlhwatlhwa ya ditekete ile kwa godimo jaaka ba leka go reka kwa ditlamong tse dingwe. No, they just said it is cancelled and nothing else. So you must look for yourself how you're going to get home. I get to the counter and I said to her, well, you know, what's going on? And all she could say to me was that the flights have been suspended. So I'm like, well, why don't you just send us a message? Just a message would have been okay, man. I could have then tried to make another plan. I was talking to them to say, I did not have the budget for another ticket. So they told me straight that there's nothing that they can do. So it's a frustration and I honestly don't know what to do. Setlamo sa re batlhankedi ba tsa namolo ya dikgwebo ba gakolotse gore thulaganyo ya go kokwana matlole a tlhokegang e tsweletse mme ba dumela fa ba tla kgona go bona matlole ao. As a business, we are a strong business, we're solvent, we're profitable, we just had a squeeze on liquidity. And we became aware of that last night, that we would not be able to continue operations from today. We are viewing this as a suspension, and we're hopeful that we'll be able to raise the liquidity we require to start flying again quite soon. Mokgatlho wa badiri wa NUMSA wa re o tla kopana le botsamaisi ba Com-Air ka labone go rerisana ka mokgwa o badiri ba tlileng go amiwa ke go tswalelwa ga setheo. Nte re lekole mmogo mebaraka ya madi le dithoto. Ranta e matlafetse go le gonnye morago ga gore puso e tle ka mekgwa e mentšhwa ya go leka go nolofatsa motlhatlhoso wa lookwane le go fokotsa kgatelelo mo badirising. Boleng jwa dishere bo koafetse kwa JSE. Ditlhwatlhwa tsa dikuno di tlhatlogile kwa ntle fela le ya Gauta. Mo metshamekong tla re dithankgolole ka tsa Bafana. Mokatisi wa Bafana Hugo Bruce o tlile go ikaega mo maitemogelong ka nako Bafana ba thulanang le Morocco kwa Rabat mo motshamekong wa go qualifyela Africa Cup of Nations beke e tlang. Mokatisi yo wa kwa Belgium o tletse tsholofelo ya gore batshameki ba itse seo se tlileng ba tlileng go se dira go latela motshameko wa go qualifyela metshameko ya sejana sa lefatshe. Kwa Bafana ba latlhegetsweng mo metshamekong ya ditlhotlho. Bafana ba bile le tshebetso e kgotsofatsang dipapading tsa bona tsa ho phunyeletsa tse fetileng tsa mopo lefatshe le hoja ba sa phomella ho fetela mokgatlelong o latelang ba kgonne ho bokella dintlha tse 13 ka mora ditlholo tse 4. Bruce o re o batla ho tswela pele ka tshebetso eo mme o tshepa hore dibapadi di tla nka boiphihlelo bona dipapading tse tlang tsa ho phunyeletsa tsa AFCON. I just want to pick up what we did in the qualifiers for World Cup, but better. That's the goal now. We have to play better than we did in the qualifiers. Dibapadi di bontshitse boitshepo pele ho papadi le bahanyetsi ba bona ba Afrika Leboa tshusumetso e tswa ho dipapadi tsa ho phunyeletsa tse fetileng. It helps, with the mind, having picked up points against, teams like Ghana, and show that we can compete. So if we put our mind to it and we believe in ourselves, we can compete against anyone. Dibapadi tsohle di bokane kampong ke tse tharo tse sankang karolo boikwetlisong ba kajeno ka lebaka la ho tswa dikotsi e leng Lyle K, Innocent Maela le mokapteni Williams empa ba lebeletse ho ba teng hosane le bantu ba SABC News Johannesburg. Dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano. Tsenya Ditaba_Dikgang mo YouTube mme o subscribe. Re teng mo Facebook, re tshware mo Ditaba_Dikgang SABC. Twitter handle ya rona ke @Ditaba_Dikgang.
Tswelela go romelela dikgatiso tsa mantswe, di-video le melaetsa khutshwe mo WhatsApp nambeng e tlhagelelang mo screening sa gago. Tla re di be khutlofa. Ke lebogile kgaje go tlhaloganya maemo a bosa sentle nnang le maitiso a bontate a la boraro. le mesedi Setswana madume a re bone tshedimosetso ya pone le pele ya maemo a bosa mo bosegong jwa gompieno ga mmogo le mo tsatsing la ka moso re simolola ka bosego jwa gompieno ka go porofenseng ya ga Western Cape go tla bo go thibile fale le fale mme go rala di province ka bophara go bontsha fa go tla bo go bulegile re lebelle mo tsatsing la ka moso teng re lebelle ka go porofenseng ya Northern Cape ga mmogo le Free State go bontsha fa go tla bo go bulegile go rala di province ka bophara ha re tswela pele ka digrata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa Johannesburg go tla bo go le tsididi thata ka nngwe me Pretoria go tla bo go le tsiditsana ka tharo me go tla thutagala ka 21 ka kwa Pretoria re bela ka go province ya ka kwa Limpopo teng le Phalale go tla bo go thutafetse ka 22 Musina lwane e tla bo thutafetse ka 22 fa Bela e tla be keme go digrata di le 23 ha re lebella ka go province ya ka kwa Mpumalanga teng emele go tla bo le tsididi thata mo mosong ka lefela mme le rotloedi gore la apara le thutafale mme go tla thutafala ka 18 Mbombela e tla be keme go digrata di le 12 mme go bontsha fa go tla bo go bulegile ka kwa provinceng eo re lebella province ya ka kwa KwaZulu-Natal Kokstad go tla go le tsididi thata mo mosong ka pedi mme go tla thutagala ka 21 Lady Smith go tla go thutafetse ka 22 mme ha re ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape teng re lebella East London go tla go le tsiditsana mo mosong ka robongwe mme go tla thutagala ka 22 Komane e tla be ke me go lefela mo mosong lone le rotloedi gore la apara le thutafale ka fa go tla go le tsididi ha re lebella province ya Western Cape teng Mossel Bay e tla be ke me go digrata di le 12 ga mmogo le George mme go bontsha gona le tlhabo entle ya letsatsi ka ko re lebella ka kwa province ya ka kwa Northern Cape teng ha re lebella Kuruman go tla go le tsididi thata mo mosong mme go tla thutagala ka 19 ha re lebella Springbok teng go tla go thutafetse ka 25 mme go bontsha fa go tla go thutafetse re lebella ka kwa province ya Free State teng Welcome go tla go le tsididi ka pedi mo mosong mme go tla thutagala ka 18 fa Bothaville e tla bo le tsididi thata ka lefela re konosetsa re lebella ka kwa province ya Bokone Bophirima re lebella Mahikeng Swazarana ke e tla be keme go lefela mme ha fa Bloemhof lone e tla be keme go lefela mme Mafikeng go tla thutagala ka 19 Rustenburg 21 mogatso ka gore alo di ne di le kalo a re be gape re kopane mo nakong e tlang a nne boroko